Ekishare cy'Inkigito mu Kagwaswe so mu Gombora ya Kabwezo mu district ya Chegego hamwe ne Gombora ya Rubimbire rukushango mu district ya Mubende. Etwe nk'abaturage bakunuye twino busase buhango munonga abo kureba ngo obuhinji n'obulisa nibicumbagira abo kubora emihanda yo kurabya memisharuru yitu nibitora tutungire. Hati abantu barwe nganjane bakabino bashopinga bukere. Konka batakwibatine access yo gukora ki yo kuraba. Okwambuka ekishare cy'abantu nibarabo mizi kandi byo byiruka nk'egari zapicamwe na motoka tabiri kubasa kurabaho ecumbagize by'entambura n'emishuburo. Jaza kuyamba twaheza kuchukora ebyo buhingwa nk'ebichori omwani ebihimba ebitoke kutambura hagati ya Sweswe ninga Chegegwa sub county na Kasambya sub county Omurumbende. Sonko nanka distance yona ni kilomita 3 ekikumanyisa abokuba kuri okuruga nanka kisaro kwika Mubende ekikutwara kilomita mu kwika hali kala Kasenda. Omurimo gutugwine nshumbushanno ningash compensation kandi abatura bine kwayita kariyo kutindisa ekinte kibire cya leta ubutikereza na konka bwanyuma nuko munyamba bazomanyirwe nkajavira kakoza kwikiriza okayo mwanya gwe ngo batimbe mu itaka ombwire bwenzura tubenzi hamwe ngo etwantu amuka obuseri tuyayongore tuziteka mutwe tushiko obuseri tuzwara kandi abana bamashomera bembarga omuri Kasambya sub county bakusomera kunu babibatakiza abo kuba mizi minyi munonga bibatakubasa kuraba abakozi bana bakugenda kwije ntibasaba benengeso twina abana baitu abato abakusoma n'abatakagenze kayisomero tubege tusaba abana mutabatalibaniza kandi tusaba kunu haliyo n'abakazi bakabasaija nabo mutabatalibaniza. I want quality work. Yes. Quality work. Ita tubona akasaru kaitu mukeka amaizi gaije garabe mburaba munigagenda gatatemberonka. Umurimo no gutandika sandage kandi abatura bahendire bari kusima government ya Uganda habo kubijuka ngo kandi hatebye ntambara byaza kubonera. Gasha kwa Philip Murangira